дар ду рӯзи охир тақрибан 60 муҳоҷир ё паноҳҷӯи афғонистонӣ аз тоҷикистон ихроҷ карда шуданд. як корманди консулгарии афғонистон дар хорӯх ки зери итоати толибон аст гуфт муҳоҷирон ба воситаи гузаргоҳи шерхон бандар ба афғонистон гузаштанд. ба иттилои ӯ ки нахост номаш бурда шавад, муҳоҷирони ихроҷшуда дар шаҳри ваҳдат, ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳри душанбе кору зиндагӣ доштанд. ҳамсӯҳбати мо таъкид намуд ки санадҳои афроди ихроҷшуда дуруст буд, вале сабаби ихроҷро намедонад. нусратулло маҳмадзода сухангӯи вазорати корҳои дохилияи тоҷикистон гуфт ки аз ихроҷи муҳоҷирони афғонистонӣ хабар надорад. ҳамзамон афзуд ки бар асоси муқаррарот вақте қоидаҳои будубошро риоят намекунанд, сабаби ихроҷашон мешавад. хонаводаи баъзе муҳоҷирони афғонистонӣ дар рӯ ба рӯи дурбини радиои озодӣ ҳозир нашуданд суҳбат кунанд. дар суҳбати телефонӣ аз ихроҷи наздиконашон изҳори нигаронӣ карданд. امدین روز مردک من در کار رفته بود و خدا ما 5 تا کودک دارم دخترکاست یک تا بچه دارم اینمی مردکم رفت یگام کس که برای ما نیست زنگ زدن از اینمی چیز زنگ زدن بر ما که بیا شوات همینجا آورده ورقای شهادیل زنگ زد که بیا پاسپورت هم کارتش گرفته بیا امور اکجان بردم خدا غم جگر خون شدم تا اینمی حال رامی کودکای میگه که گریه کرده خدا کور کرد دریش سرمرز برده یگان کار از رختن می التماس یگان کار کنه امیال دار سیویسی رفتم امیال در حقوق بشر رفتم به خدا هم از خاطر 20 روپیه 30 روپیه کارگری مردک ما بیرون برای یگان کس را کار نداره ما 5 سال از همیشه ششتیم این مردکی ما گرفتن دیپورت کردن همی یگان یک بدانم که چوه همی را بردن در کدام مشکل پرابلم داشت چی بود در 5 سال یگان کس از دست ما به خدا آزار ندیده یگان کسی نداره. абдумусаввир баҳодурӣ мудири намояндагии муҳоҷирони афғонистонии орёно дар тоҷикистон ихроҷи муҳоҷирони афғонро тасдиқ карда таъкид намуд ки ӯ низ намедонад чаро муҳоҷирони афғонистониро ихроҷ кардаанд. дар солҳои 2021 ва 2022 зиёда аз 80 муҳоҷири афғонистониро аз тоҷикистон ронда буданд. мақомот далели рондани онҳоро нақзи қоидаи иқомат номиданд. комиссиони олии созмони милал он замон гуфта буд ки маҷбуран ба кишварашон фиристодани муҳоҷирони афғонистонӣ ва афроде ки аз таъқиб фирор кардаанд ғайриқонунӣ буда ҷони онҳоро зери хатар мегузорад. дар тоҷикистон беш аз 10 000 паҳнавандаи афғонистонӣ ба сар мебаранд. аксари онҳо то ба сари қудрат омадани толибон дар афғонистон ба тоҷикистон омадаанд.